Wangkhem Kulgi, Wangkhem Youth Club ki Nong Nasaba Club ki Sanglen Ngasi, Assembly Constituency SCG MLSU Oriba MPCC ki President Kaisam Megazendrana, Sangaduna Miyam the Sinakhre Loinana Club Asina Linkat Kiba Jahi, Humfunito Mapung Farakpagi, Mapokumon Thorum So Pangto Crane Nasigi Thorum Aduda, Wangkhem Assembly Constituency MLA Aduga MPCC ki President Kaisa Megazendrana Athoiba Mitunglen, Wangkhem Youth Club ki Advisor Khangembam Thoiba Maidayna Thoromapu Aduga, Padmasri Amasung Sangit Natak Awardee, Kasing Tabam Sana Thoiba Sarma, Thawal Jila Parishad ki Adaksia Kundrakpam Soba, MSLKN Sanski, Managing Partner Laishram Kadamjit Amadi, Tongan local leaders sing Wangkhem Maira Paibi ki Luchingba Singna, Kanaba Mitunglen Sing Oina Sarugyaki, Club Sanglen Adu, Sangaraduna, MLA Kaisha Megazendrana Haikibada Ngasi, Sangaduna Miyam the Kusinariba Club ki Sanglen Asi, Kendra ki Chokot Horang Yai Fatorangi, Bakalak Tiba Tabak Singi Manumjana Mahaki, MLA Local Area Development Fund Dagi Lupa Lak Tararom, Kaitoklaga, Maton Anigi RCC da Sabani, Laikai Lamdam Ama Afaba Kunai Ama Chokotpam Maikay da Purakpa Hebasi, Laikai Lamdam Adugi Club ki Chaurba Thodang Lay, Hydroduna Ngasi, Sangariba Club Asi, Aigi Isa Gini Khana, Sizinabiduna, Maikay Asomda Afaba Chokot Lambiromda, Mangthana Chongsilak Pangam the Bohanabiyo Haiki, Ngasigi, Mitunglen Sina Club ki Akwebada Ucharakayasu, Tazimbagalona, Nat ki Oiba, Isai Tawal Jagoi Tang Chungoi. Yanaba Tang Leiting Haiba, Tang Ta China Bana Chumba Kaya Utuna Miyam gi Pungning Sing Sinke. Yamna Kuina, Sigi Building Sana Bahaiba, Adagi Masina, Library, Adagi Larika Supaba, Kotpagi, Paul Yaure, Mataksu Yaure, Adava Masi, Mataksida, Larik Paba, Kotpa, Library, Tabak, Yagani, Si Nasi, Lekai Sigi, Halaman Singh, Hana Club Tau Kubiramba, Halaman Singh, Amadi. Hose Club ki Thau Puviriba Office Biarar Singh Mayam Galoina Nangasi Haiba Wangkhem Youth Club ki building asi Yam Dangasi Sinazare